Саха литературатын төрүттәбит, өксөкүлөг өксөятынан нуруттар догурдугуларын жетигер, пулун тутар 19 күнүгер. Аяр пут түмсүүтериетинен, тааттал уғын амман эхилеге төрүттен бите сүүс сылыгар. Арылыйостар улах, нургуһуннаах береттәк, сарданалаах кытыллаах, кыыс аммырдүгер турар, өксөкүлөг түһүлгете, арыллыытыгаран аллаах, керебелие, жоро күнген ырабыт. Бу күн хақ-хағаттан айыллан өскәбит, тыыннаақ дорғон алыбар уйдарыян. Күйоғырсунға кыыралжия, кыталыкты үрдікке көтүн. Күнүстүе частан, өксөкүлөг өксөйттен сағыллан, аяр пут алааскарыллар. Өбүгө түйөгөһен утумнаачы, талааннаақ жон оңулуктарын быстап катарылыяға. Киехалта частан, аяр эйге жоро киехетигер күйдебит. Аяр пут түһүлгете.